Marcelo, Greco!
nakon testiranja prvi izvođača sa svake strane.
humanitarne svrhe. Nagrade prijavili se Crkva, Advokata Par Samson, igrali su Tomislav Lažević, Tomislav Valinić, Gabriel Kuhar, Krešimir Krešić, Josip Solić, Martin Peharna, Valentina Podobnik, Josip Zeva i Mare Čuber. A pobjednik 10. Božićne nagrade rekordira ekipa Kornevo. Nagradu od 20.000 kuna uručit će gradonačelnik Željko Glavić. Nakon toga i prelazni peharine u ruke Kordelova, za koji su nastupali Marko Kovačević, Nikola Prgomen, Domagoj Kovačević, Marko Grbeš, Matija Šulc, Ivanja Kešević, Lukas Pegić, Ogi Klanišić, Jakov Krcić, Bruno Gurnić, Marko Šubara, Filip Vojnović i Matija Ceraj. Nakon ovoga idemo na pojedinačne nagrade. Najbolji vratar turnira iz pobjedničke ekipe Matko Kovačević. Najbolji strelac turnira igrač